Tasking kaki isu Laban Circle kum kadak jo kecil Persya badai baka district administration kabala sngap jar ya ka jingdawa jo ka circle la kani ka isu mila bun snam milaya ki butli dorkas mila apa ya badai ceki bisi ceki ministers bat boro haba de ban kendang no ikini ki barjala ki basa bi an yang ni caka Henry kat benang mi isngi ni iba ka sarkar ka sngap jarbet kat benang mi isngi ni iba kini ki yeng ni ki bidang mi dang kharoi na kapor tika seng kamla chu banchu yai sngap kumni banchu ailat ikini ki wi ki barjala ki mon sna yeng ni te kum kadak ka jing Persya ta kasi ka seng kala sna de ini wi yeng ban ai wai shiki para kasi kum ngitip hi bakini ki basa ahni ki sabian kim simsiu yo kanu bai wai ki kalat ki yo baro dong sidong ki yo lu baro ki khasi dingi rubun ki bas sa wai ki bun ki bana nong ki bawan puli shani than ki don ki jakasa ki babiang bat bun ki badu ki bad bom non ki jakasa te nakaliang kaseng ka kawe ban kong ki ka ban ai kro shoporo ba kinu ki kena samlas puli ki badan kam ni ki jakasa ba kaseng kan penisna jaka handi po maksul masjid berkumjuru iki nong sung kasi ki bawa ka bandri jingri kumbang ipet ni namar ba ki la bandri de beli ni la bandri de dan kum kita ki brem sumba ba ki wan chaka office chong kaseng gejungi ni kum kaseng ni le kat bala ban pensna ya ka ying buat kenu ba ka don kam buat kumjuru ni kabar ka sulong ba kunjuru ni dawa baka district administration da kamshim le ya ka ni nani shahmat ba manu tayo man ubnai ni dang penyai pinsna be ki yang kasi bat ngin pi ba dala kiwi kila bansa bi an ni ngiru ni hablong bi an penginsa kani ka jaka song sarkar kani ka isu kam ni ba nakaliang jungki minister kila penmi baki ong baka don hapo ka kadang don ka dang ya ka kutkis ende kam sumut batang baka ya kanong ta kutkis ba kinchu aida bitang baka dang don kata ka kutkis ba ende bikin pet pat menu bawan dinyo RTI ka jungi ka jingwat RTI jungi yo ba kadang kumbak nai ikare kan ka caka basa ni ka yin ki basa ya ka bamenta ni syam ku begitu kumbak nyupu yin ende kata ngindang itang nakmat namarsa pikum pi seti nduk kibun haki yang kiba red ni itu manu sakawai kolong ba kini kiba song bala song kam islam kila stang ban aiwai kila sang aiwai kiwi pat kila sim bai wai nakiru te kum kata ru kadon te ya kabuntang itip kadon kumah nyupu yeng idon kumba laispa ngut ikibrio endre exactly ngimla ban kotai kat ngut kin don ki bun ki bekle ki bun ki bihari ki dipali ber kiwi ki baidan kasih ni dia bangun sini bening gelo ke kene ke kumba aduk mentah mila istang mencnai kani ke yeng new bujim stab aduk mentah kam simla don kono ka jingwan napo ka keyboard district ne keyboard pulit ban wancini te ngintip lada kinwan ne kimwan ne kisuka ban sngap jarbet ngintip ya kata inde kumbangila rahi bangindangnya snabet kat ba ki pat la ban kendang bikin ki beri nang ni ngiru nang snab ki ber mah kena sengi nak leng ki basa hang ni kelap petition high court hak paki ong makadon kata harassment nak leng kudet ya kata nganung la ban kran nomor ba nakaliang jungki ki file dia kata petition hak high court kadi ka limba ka harassment juki pulet te ngim don benta halo kata ni dawa baik nak sarkar ba kadi banyak ka kendon an ban peni kini ki barjala ki basa bi an lamar bah katuk petition kawai rukala ong badan kisang mahlang nila tip bade ke isu ko besim kia kiba threaten ya ka song singan jongki to kedai siapa ke isu kala pendek ya kita kiba yu dengi kwa banyak dah kawai kelenti nilala banyak dulu jadi ni ya kat kom kan niat nomor bangila iya kata moto ni iya ka jinjang tu berumun ni kwa syuba dan niat ke kumui pak yo ka muslim nomor ba ni tang syuat dah kawai kompat kini ki ka sarkar kin sa protection kini sim kilayo protection kini gilang scam syuat nimshim kwa ya kata ni kwa begini borok kini lekin mi kat kum ka pendon sekian
ki bor penyan ki penpra ya kan kayi ka bagi la asna tengi ru imban se bangi sim ya kan la ka jong senjap bagi penpra ki ki ada kayi kayi ngi kila ban penpra ki di ban penpra so ki basabi an ada ki penpra ki jungi ni ru sim ki senjap ni penpra ki bagi la Yes, you!